дуруд бинандагони ҳамешагии телевизиони Сафина, ин навбат қадам задем ба сӯи театри давлатии драмавии Русия ба номи Владимир Маяковский. Чӣ тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, аз рӯи асари Рустам ва Соҳроб театрҳои ҷумҳурӣ бо диду тахаюли эҷодиашон намоишномаҳо рӯи саҳна оварданд ва дар таҳияи Султон Усмонов ҳунарпешаҳои театри Маяковский низ бори дигар ин асари безаволи Абулқосим Фирдавсиро зинда гардониданд ва роғибони театр ин намоишномаро маҳз бо забони русӣ тамошо карданд. албатта дар ин намоишнома ҳунарпешаҳои зиёде нақш бозиданд ва мо аз миёни ин ҳунарпешаҳо қаҳрамони барномаи нақш, ҳунарпешаи соҳиби истеъдод, саркоргардони театр Хуршед Мустафоевро интихоб кардем. салом, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. бигзор ҳунаратон ҳамеша баландпарвоз бошад. зинда бошед. дуруди бепоён. хушомаданд ба театри мо. барои рӯи саҳна овардани ин намоишнома заҳмати киҳоро метавон бештар қайд кард ва чанд маротиба намоишномаи Рустам ва Соҳроб пешкаши бинандагон гардонида шуд. хеле зиёд иҷро кардаем, аммо ман фикр мекунам ки заҳмати тамоми он нафарое ки рӯи саҳна буданд, яъне ҳунарпешаҳое ки буданд дар намоишнома, албатта яъне заҳмати Султон Усмонов устод хеле зиёд аст дар намоишнома, чун идеяи он кас буд. намоишнома рӯи саҳна омад ва хеле ҷашнвораҳои зиёдам рафт. ин намоишнома дар яке аз ҷашнвораҳои бузургтарини ҷаҳонӣ, ҷашнвораи Чехов дар шаҳри Москав, яъне интихоб гардида буд намоишномаи мо ва мо 3 рӯз пайи ҳам дар Москав яъне ин намоишномаро иҷро кардем барои тамошобини шаҳри Москав. яъне ин намоишномаро чӣ гуна қабул карданд? дар Русия, дар шаҳри Москав рӯзи аввале ки мо иҷро доштем дар ҷашнвораи Чехов, толор пур буд, яъне ҳамон ҷойҳои нишасте ки доштанд, онҳо пур буданд, яъне нишаста буданд. ва баъд аз намоиши рӯзи аввал, 2 рӯзи охир ҷой набуд, хархаша шуд. ва то даме расидан ки омадан илтимос кардан, гуфтанд шумо метавонед рӯзи 4 низ намоишномае гузорем. мо баъд хоҳиш кардем, гуфтем мо 4 рӯз наметавонем, чун мо парвоз доштем ба Тоҷикистон. гуфтем агар имконош боша, ҳамон одамое ки монданд, яъне вориди толоршон кунен, агар ки хоҳишон боша, яъне танҳо метавонанд рост истода бошану сари по, яъне бибинанд намоишнома. ҳамин хелам кардан ва баъд толор мардум хеле зиёд буд. мо аз ин чиз бисёр, яъне мо сармо ба осмон расид ки дар як шаҳри бегона, дар як мамлакати бегона ҳунари тоҷика қадр кардан ва омадем барои санъати бале ҳам муаррифӣ кардем ва онҳо қадр кардану омадан мехостанд бибинанд. ин хеле барои мо шараф буд. чаро шумо дар аксарияти намоишномаҳо аз рӯи ана ҳамин образ нақш меофаред? бисёр вақт дар намоишномаҳо шудааст ки яъне рӯи саҳна ту нақш меофарӣ, мӯйлабат меканад, решак меғалтад. ширеши сунъӣ аст, ширеш аст, хушк мешавад ва канда мешавад. вақте ки додувой дори ҳунарпеша ҳамеша дар саҳна, яъне вақте ки бале вақте ки ба образ медарояд ва арақ мекунаду тар мешаваду ширеш канда мешавад, бисёр нороҳат меша аз ин чиз. мана ки тамошобин мебинад, хандашон мегирад. аз ҳамин лиҳоз яъне кӯшиш мекунем ки яъне ҳар чизе ки дорем моли худ мо боша, яъне табиӣ боша, ки тамошобинам вақте бубина бага ҳо бисёр базеба, бисёр хушрӯа, бисёр мувофиқ ба ҳамон қаҳрамони асар, мувофиқи қаҳрамон бошад. чун имрӯз яъне гап сари ин ҳунарманди безавол, ҳунарманди мумтоз Хуршед Мустафоев меравад, фикр мекунам ки зиёдтар бояд дар бораи Хуршед ҳарф занем. яъне бо Хуршед ҳамбоз будан, бо Хуршед ҳамкорӣ доштан, бо Хуршед ҳамсабақ будан, бо Хуршед дӯст будан. фикр мекунам ки ҳамин калимаи Хуршед, яъне Хуршеди оламгир, номаш аллакай гувоҳи ҳамин гуфтаҳои мананд. яъне Хуршед хуршеди ҳаматарафа аст. Хуршед дар соҳаи яъне эҷодиёти худ, дар соҳаи театр, дар соҳаи синемо, дар соҳаи дубляж, яъне мавқеи худаша ёфтааст. хуршед ҳамон хуршеди оламгир аст ки дар ҳама ҷо ба ҳама кас нурпошӣ мекунад. намоишнома соли 2007 аз ҷониби гурӯҳи эҷодии телевизиони Сафина сабт гардидааст ва ҳамаи ҳунармандон хеле ҷавонанд. чун солҳо аз миён гузашт, чӣ хотироте доред аз намоишнома? як хотироти бисёр сахт аст ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем. медонед барои чӣ фаромӯш намешавад? дар намоишномаи Рустам Соҳроб як қолине дорад рӯи саҳна ва рӯи он қолин рамзи ориёист, яъне рамзи офтобу рамзи чарх аст ва
ҳамон чарх низ боз дар боло аст, яъне чархи гирдгардон, яъне ҳамаи онҷо. Сабабош хеле зиёд аст дар намоишнома ва он қолини намоишнома сафед аст. ҳар гоҳе ки намоишнома рӯи саҳна мебаяд ва он қолина мепартоянд, ҳар доф нигоҳ мекунанд, мегӯянд хуршед почаша маиб карда буд ва хуршеда мо қурбонӣ кардагием. яъне дар намоишнома бисёр ба зону мезадем ва ҳамон рӯзе ки мо нахуст намоиш доштем, коргарони саҳна вақти ҳамон қолина мепартоянд рӯи саҳна, яъне тамиз мекунанд саҳна, аммо чӣ хеле мешавад ки як мехе мемонад ва ман вақти саҳнаи аввале ки ҳаст ба зону мезанам ва болои ҳамон мех ба зону мезанам, шими сиёҳ аст, наметобад. ман мебинам ки хеле дард дорад зону, аммо намоишнома оғоз шуд, ман бояд то охир бозӣ кунам, яъне тамошобин гунаҳгор нест ки ман бисёр беақлона задам ва таваққуф надодед. албатта, яъне ман наметонистам ин кора карда, чун намоишнома аст ва тамошобин рӯи саҳна аст. Вақте ки қисмати охири намоишнома буд ва вақте ки баъд дидем ки яъне хела вақти пеш аз вақти куштани Суҳроб дар оғӯши Рустам ҳастам ва як лаҳза чӣ коре мешавад ки Дима Мурзинов дар нақши Рустам вақте дар оғӯшаш ҳастам, чӣ коре мешавад ки дасташ ба зонуям мерасад ва вақте ки мерасаду ба рӯям мерасад ки дасташ хуноло аст. Мавлона мегӯям, мо ҳамамо таваққаф шудем ки ин чӣ гап аст, аз куҷо аст ин хун, намедонем дар ки аст. намоиши Рустаму Суҳроб сартопо ҳамин хел аст, ба зону меафтанд. гарчанде шамшер набошад, аммо ҷанг бо бандо аст. Бо бандо аст ки унҷа бояд ки бозуи ҳар як ҳунарманд, тануманди ҳар як ҳунарманд бояд кор кунад. яъне ҳамин хел шуд ки Хуршед вақте чанд боро вақте ки намоиша бозӣ кардем, бо он нишонае ки аз Рустам аст, бозубанд, бо бозубанде ки аз Рустам асту Рустам баъд Суҳроба бо ҳамон бозубанд гулӯяша зер карда мекушад. Чандин боро Хуршед масалан хуншор буд ва ҳамон пайи хуни пои ман, яъне пайи хуни Хуршед Мустафоев дар ҳамон қолини намоишномаи Рустам Суҳроб ҳаст ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад ин чиз. яъне Мавлона Наҷмиддинова ин кораш шудагия ки зада аст, пояша мезанад, дасташона мезанад, хун мешавад. ин чизо бисёр шудаанд. Беда без него. Лишь разум богатства. Нужда без него. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. чун навраси Суҳроб ба ҷавонӣ табдил меёбад, аллакай як азми дигаре вуҷудашро фаро мегирад ва мекӯшад ки Суҳроби размовар бошад. дар нақшатон ҳамон замон чӣ ҳиссиёт доштед? Суҳробе ки дар шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ аст ва Хуршед Мустафоев ки дар зиндагиаш аст. Аслан ду нафаре ҳастем ки умуман байни мо ягон пайвандӣ нест. Умуман Суҳроб, яъне Суҳроби шоҳнома, яъне он ҷанговар буданашо, хоб шояд баъзе чизое ки ҳаст, яъне ҷузъиётое ки ҳақиқатпараст аст, ин чизо шояд яъне мувофиқем. Аммо дар кул агар гирем, Суҳроб ва Хуршед умуман яъне ба ҳам мувофиқ нестанд ва барои ҳамин ҳам ба ман аз ин ҷиҳат ҳам яъне сангинтар буд рӯи саҳна, душвор буд кор кардан болои нақши Суҳроб. чаро модар ба ҳама кору амали шумо рағм мекунад ва намегузорад ки ҳамсоли дигар ҷавонони ҷангҷӯ бошед?
میدونید من فکر میکنم سببش در اون است که یعنی از پشت سهراب وقتی که میفهمد که پدرش رستم است، اصلا فرزند رستم است، خودش به این هم غرور داشت، پهلوان است و با یک دستش میگرفت و یعنی چیکارایی نمیکرد. و وقتی که این غرورش دوچند میشه، وقتی که از پشت پدر میگه پدرم رستم است و با غرورش زیادتر میشه. На сверстников своих гляжу я свысока. Никто из них передо мною поднять не смеет головы. Но никому из них досель не мог я ответствовать, когда он знать хотел, кто мой отец. Скажи же, кто отец мой? Когда не скажешь, на себя я руку наложу, да и тебе добра не будет. Мой сын! Твое рождение до ныне было тайной. Теперь узнай! Ты сын Рустама! сабаби бадор овехтани худро дар ин лаҳзаи намоишнома қисса мекардед? ҳамон лаҳзае ки суҳроб аз рафиқонаш дар берун аз хона вақти ҳамеша мешунавад ки ту падар надорӣ, ту бепадарӣ, яъне ин ғуруре ки ту дорӣ аз куҷост? чаро ту ин қадар ғурур мекунӣ? чаро ту фикр мекунӣ ки яъне ту аз ҳама болоӣ? ту ку падар надорӣ, ту бепадарӣ. ва ин солҳои зиёд вақте ки аз кӯдакӣ то ба он лаҳзае ки дар ҷонаш мезанад ва мебиёяд пеш аз он ки худша бовеза, ман фикр мекунам ки ҳар як инсона вақте ки яъне мисли ин суханҳо бигӯянд, яъне косаи сабрш лабрез мегарда ва дигар тоқатат намемона ва барои ҳаминам мебиёяд назди модар. ё ту мегӯӣ ки падари ман кист, ман падар дорам ё не, ки ман дар назди мардум ҳамеша сархамам. яъне суҳроб вақте яъне гӯштингирӣ ин чӣ меша, суҳроб ҳамеша даст боло меша, аммо пасташ мезананд ки яъне ту падар надорӣ ва ҳамеша баландаю, аммо миёнаша мешикананд бо ин гапҳо ки ман дар ҷонам зад ки миёни мара ҳамеша мешикананд. ё бугӯ ки ман падарам кист, ё ман худман меовезам, мекушам ки ман дигар зиндагӣ кардан намехоҳам. барои ҳаминам худша ба об яъне овехта намеша ва ҳамин лаҳза тахмина модар меқапаву аз банду мега падари ту Рустам аст. ана барои чӣ баъд ҳам модар овезона, яъне ин чиз часпиши намоишномагӣ буд. Возьми теперь повязку. Носи ее и береги, как свет своих очей. Ее мне дай. Отец твой на прощание. Дай наперед, мой сын, на глаза ему явиться. Не иначе ты, как можешь, прославясь великим делом богатырства. Тебя ни славного не знать, не видит, твой отец не хочет.
Гордись. Гордись, наш друг, своей породой славной. Но до поры храни они молчание. Знай, надо, чтоб никто о том не знал, чтоб царь Афросиаб не разгадал. О, как боюсь я! Вдруг узнает он, что от Рустама ты, мой сын рожден. کار خیلی دشوارم بود چون این شاهنامه بیزوالی فردوسی است و وقتی که کار سر کردیم فکر کردم که کار سر کردیم یعنی تمرینات گذاشتن کار به انجام رساندیم در نظرم یگان دشواری نبود برای چی؟ برای که اونجا هنرمندای اصیل همراه هم بودن یعنی همبازام همه هنرمندای اصیل بودن چون من در نقش تهمینه یعنی همسر رستم و مادر سهراب پهلوان که نقش سهراب خورشید مصطفی خیلی خیلی به یک احساس بلند به یک درجه عالی نقش آفرین کرده است و بسیار یعنی بسیار بند و بست های نقش محض همین همبازا کمک میکردن شادروان رجب حسینов و صحنه‌ام که زیاد خورشید قطعی بود ما بعد از تمرین‌ها با می ایستادیم و همراه یعنی کار میکردیم صحنه‌های خودمون اون وظیفه‌ای که کارگردان میداد اون وظیفه زیادتر درونش ما پر میکردیم و فکر میکنم که اگر نقشم خوب برآمده باشد اینم با شرافت یعنی همبازان با شرافت خورشید مصطفی مادر کوشش میکند که درباره پدر با شما قصه کند و با نشان پدر فرزند رو آشنا نماید همینطور نه؟ بله البته وقتی که رستم پیش از رفتن اون یک قسمتی خودش میمونه و میگه اگر دختر شد در گردنش بآویزین آرابطه با این اگر پسر شد یعنی مثل من یعنی پهلوانش بکن پهلوان شوه و مثل من این دستمانه رو یعنی در دستش یعنی نگاه داشته باشه و همراهش باشه А он был мой отец. Я о том не ведал. Но знай теперь, из Самангана, из туранских городов, храбрейших вызвать я намерен, и мы пойдем войною на Иран. Горе! Горе мне! Сухрабу овладело нетерпение и нечеловеческое я! И битва будет там такая, что пыль ее месяц в высоте задорнется, как темный тучи. Из иранского престола сгоню я шаха Гейкамуса и подарю Иран Рустаму. Потом пойду войною на Туран, и будешь ты царицей. метавонед дар бораи нома қисса кунед зеро баробари ба даст гирифтани он қиёфа рафтору гуфторатон ба кулли тағйир меёбад نامه از شاه هست که شاه میگه بیو تو یعنی در ایران رستم است که مرز و بوم ایران حفظ میکنه در توران ما تو را داریم و تو میتوانی یعنی تو از رستم دیده تو پهلوانتری پرقوتتری تو جوانی رستم که سال خورده است تو میتوانی توران محافظت کنی و ایران به خود بگیریم وقتی که مکتوب میگیره سهراب میدونید برای چی هم خشم پیدا میکنه که بره مرز و هم بیشتر نه برای آنی که بره
بجنگد یعنی میخواد برای به دیدار پدرش پدر. ببینه. ها برای همینم میگه که من میرم، هرچند مادرش پیشگیری میکنه که نرم، میگه من میرم برای اینکه پدرم، من باید برم پدرم ببینم. اما تخمینه میگه نگو هیچ کس که تا پدرت نرسیدنت ممکن. هر کسی که پرسید نگو. لحظه‌ای که با گردآفرید رد و بدل میکنید خیلی لحظه‌های حساس است، چون که این جوان دختر میخواهد شما رو مغلوب کند ولی شما نمیدونید که او زن است. یعنی با گردآفرید نبردارید. یادم هست وقتی نبردی سهراب با گردآفرید فکر داشتیم میگفتیم چگونه کنیم و فیروزه رحمان و میگفت یک نبردی باشه که یعنی هم من بتوانم این کارو کرده. این زن است و هنرپیشه است. برای من گفت من مثل که من میگفتم من قهرمان نیستم که برای سهراب اجرا کردن و فیروزه هم میگفت که من یعنی برای گردآفرید بودن یک کاری کنین که جنگای ما طبیعی باشه، یک جنگی باشه ساخته نباشه. بله ساخته نباشه و ما از دست ما بیای این کار کرده. برای همین در نمایشنامه جنگ های ما یا با تبلک است، یعنی رمزی ان جنگ ها، تبلک و بند و اینا. وقتی که سهراب میبینه که گردآفرید یعنی با اونی که میجنگد زن است و وقتی که میگه من با زن سر و کار ندارم و نمیجنگم خودش پس میکشه، اما گردآفرید همین لحظه بعد همه به دست میگیره و یعنی مغلوب میکنه سهراب. پس از این لحظه شما نرم دل و شیرین سخن میگردید ولی باز هم اصرار میکنید که او را به دام خود افکنید. بله چون عاشقش میشه. گردآفرید بسیار زیبا است گردآفرید. بعد و من فکر میکنم که سهراب وقتی که گردآفرید میبینه گردآفرید ایران است، فارس است و خونی فارسی که داره سهراب میکشش. انا از کدام جهت بسیار سهراب نرم میگرده حالان که مغلوب است. مغلوبی گردآفرید است اما بسیار نرم میگرده از اونی که بسیار دلش گرم میشه. یعنی یک کسی را میبینه که یعنی با خود مانند است، با اون مانند است، دلگرم و یعنی یک احساسی پیدا میشه و که کسی را دید از اون خودشه. از این جهت و بعد آرام میگرده و هرچند آرام گشتنش یعنی درونش داره که تو مغلوب کردی اما مغلوبت میکنم. برای همینم و مغلوبم میکنه گردآفرید چون گردآفرید عاشق سهراب میشه. سهراب بیشتر به سخنان دسیسه‌بازان و اغوا انگیزان باور میکند و میخواهد در نبرد رستم تهمتن باشد. اون آدمایی که سهراب نیش میزنن میدانن که سهراب غرور داره و همیشه غروری سهراب نیش میزنن و همیشه میگن که تو از وی زورتری، تو جوانتری و زورتری. کیست رستم؟ رستم بود در وقتش، رستم مرد است
رستم پیر است یعنی اغوا زورش نمیبرن می‌اندازن، اغوا فریب میزنن می‌کنن. که یعنی با اغوا میخوان که سهراب یعنی رستم از بین برده باشه بله. و مملکت به دست گرفته باشه. پدر و پسر هر دو آری از محبتند و بخل و کینه در قلبشون چون آتش جنگ علنگه میزند. این تنبتن هر دو را ساکت نمیگذارد و یکی را از ورطه زندگی میرباید. خب جنگ رستم و سهراب رو با هم میبینیم. Остановись. Прекрасный огненный младенец. Земля тверда, хотя и холодна, а воздух тепел, но уступчив. Мне жаль тебя. Мне жаль такую молодую душу из такого прекрасного исторгнуть тела. Мне жаль тебя. Ответь мне по правде, кто ты? چو پیغام جنگ به گوش تهمینه رسید، جان در گلو پیچان گشت و این اندوه قلب مادر را شکست. هر دو مرد از اندیشه سپهسالاران گوش بر می‌افکنند و می‌جنگند. خب موضوع عموما جنگ رستم و سهراب با چی می‌انجامد؟ بوری اول وقتی رستم میبینه و هم رستم و هم سهراب یعنی هم دمیتری مرزینوف هم من یک حالت داشتیم که مثل آنی که وقتی گردآفریده میبینه سهراب و کسی را از آدمانی خودش حس میکنه و اینجا نیز همین خیلی وقتی رستم میبینه یعنی دلش بسیار میکشه میگه بسیار شیرینی به نظرم. Напрасно я умолял тебя. Навсегда с землей я прощаюсь. Пришел как молния, ушел как ветер. Отец, в последний раз на отходящее дитя свое взгляни. Прежде чем оно утратит силу слышать, промолви слово. Скоро ты сын. و در همون حالت میخواستیم یعنی به تماشابین نشان دهیم که یعنی چیزی داخل قلبشون یعنی دلشون میتپه یعنی وقتی که پدرش با پسر همراه میشه از رستم دلش میتپه که مثل فرزندش کسی را قپید که فرزندشه و سهراب پدرش دستش قپیده یعنی مثل این یک حالت داشتیم ما در نمایشنامه. رستم سهراب را به آغوش بر میکشد و از مرگ فرزندش اندوهگین میگردد. دیگر علاجی نبود.
падар ҳасрат кашид ва аз кораш пушаймон гашт. Ин буд намоишномаи Рустам ва Суҳроб аз Театри давлатии драмавии Русия ба номи Владимир Маяковский ва суҳбате доштем бо яке аз қаҳрамонҳои ин намоишнома, саркоргардони театр Хуршед Мустафоев. имрӯз рӯи намоишномаи Рустаму Суҳроб суҳбат кардем. Ташаккури зиёд ки шумо имрӯз он хотироти моро дубора пайдо кардед, яъне ба рӯ овардед. бинандагони гиромӣ, ҳамеша дар оғӯши муҳаббатҳо зиндагӣ кунед ва аз нокомӣ дур бошед. барномаи нақш буд. хайр, то наздиктарин дидор.